Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Hnyautrip Youth Council West Khasi Hills District hapo kajingelam usamla lumlang khars imle upresident but usamla Los Bingnel Lingkhoi upresident ke HYC Mountain Road Circle but usamla Dennis Nongbak upresident ke HYC Shalang Area Unit but kidikhot ke HYC kalalap baki dukan de dawai hapo yo Shalang kim don license na ka health department ha ka baki kot kabakidon kilakut nadu usnem arhajar arpuai arhajar khat pra kumta terter usamla lumlang upresident ke HYC West Khasi Hills District uloong ba yakane lalap ha ka sautrik uyayong arhajar apun riu hadin baka seng kalahir hayo shalang ban khinra yakikot kisla jong kidukan ki barjela ha kaba shispa prapautam kidukan ki barjela ki bomdon yak trading license na ka KHADC ki basong bian ka seng kala khang no uloong ru baha kani ka jinghiar jong ka seng ha shalang kumban kersiuthia ikinong song ka shalang lalap baki dukan de dawai kimdan license na ka health department henrei kibadon kilakut na do usnem arhajar aphuai arhajar khat pra kumta terter usamla lumlang uloong ru baka seng kala lap ru ya kadukan ha kaba ubar jilla ulayo ya kasirnot doktor watla umdei u doktor uloong ru baka seng kakarpat ya ka health department kamdei ban ailat kumni namar yo jot kipat ba kathan nangta uloong ru baka HYC kan saya kendu iki officer ka health department ban le AA ya kite kidukan ula benrap ru baka HYC kalap ru don ki parado parasnam ki ba IY ya ka license drug store ha ki barjela ban penya ya kedukan daki barjela ka HYC kam kentho yanu henrei ngi kentu bakin kalathia kala demno namar ladang i ailan iki barjela klemkot bakin one day dawai one ak doktor wat lada kimbyang iki kot lada yo baki di yaki dawai balakut por badon bi manu ban kit kle yaki parado parasnam jongi loong usamla lumlang Ilap bagi dukan farmasi hang ni ngamtip nak liang jong ka office dia HMO hakano gedur kayat nanti namar ki barjela ki bu dukan hang ni girinu khadu de sunam arja khatwei bertutar terter lada yaki kot kisla renew khadu asnam arja khatwei ngamtip ki dawai ki lakut nadu mendo kata kada ke jingkli ya ka office ya ka health department ngech kam ka health department du inse kendu ni singi kada ban sim khia namta baniada ya ki paradok parasnam jongi ki bedan hang ni inang thit dawai isuan ban thit be kimtip ya kata ka jingbom dot kot don sala jongi parjela jese kindi ki dawai pi kindi ki maria jia ki phetno madu bantip kane kada ka bu jingma ya ka dong ka than ke jongi Ikermen skam lengba kan niru nak liang jungi ngi sabudin ngi num ailat gini. I bedon ki parjela ki bisu song ya ke kerteng jungi jai beru jungi bedong don nak ni gedong than. Ngong ya ki kenyo yeng hal jung ki kijat hiru nak liang jungi ki HPC ngin kam man ken tho manu balek kumta. Rai itu ba yeng ru ki ba wan lek binimi man ai ki parjela pat ya license ban di ka license ki parjela ban pendiat ya ki dawai ban pendiat ya trading license. Lani ya license naga labor ya license naga health department yong yaki wat nomle kumne kan riam ya parado parasnam dong ka thain ke jungi hang ni nges kem naga lian yoki du kin klathia kiladem bangi nom kin tho yano nginom kren yano ringi kerpat yaki bagin le chim no yak tu ka license dawai nagi barjela ka baki ki phadi pat dawai pat license hagi nges kem daga takalenti kan wanra ya khut suba hagini kesini Barang lap ru ya wei doktor, uang ada doktor. Lap sertifikat uang ada doktor, ngekli yang midai doktor, uang ngam dai doktor. Agak sertifikat la tho dai doktor. Kum gini wan riam ya kadong kathan ke jongi. Di paradok parasnam jongi nak ni kadong than salang ne. Bokli le chim dawai man kapor. Dai doktor, usu ak doktor. Kum kini gede dak kisin kejing hiat mai ke cak mendu jongi. Nges kem nak liang jong kiru, nak liang jongi sale bedon kam. But nakaliang labor inspector naka health department kiri bersim kia gini lada kim sim kia gini ngilawan mangi sesin tip ayu kanjia namta kan dapat thanji jongi ingis kam kita kiri inongrim ke bangingiwan hang de ban kirsu cia bangi kermet kam kumber kan dia sengi ngilalap ada ke sengi ke jingjop ke jingi trilang jogi
Pardok persnam ke badan hangi. Girmen skam nak liang jong kiruk kini trilang bangi. Katong ke jongi amde wan kini khuja jongki trai jala ke jongi. Jongki pardok persnam ke badan hangi. Mereka thong ke jongi wan kini no. Yau kamai keji jongki badila ban IT hagi trai jala ke pardok persnam ke jongi. Kata kali katong ke jongi SPC.